tugiye gufata umwanya mutoya tuvuga ijambo ry'Imana mu mwanya mutoya cyane ugenwe utari budufata umwanya muremure. Tugerageza kwihuta mu rusengero ariko bitakagombye kubabyo twakagombye no gutinda mu rusengero naho tukahatinda, ariko kubera ko gahunda ziba zatwaye umwanya muremure tugerageza kwihuta. Ariko ntaranatangira reka nsabe bino bintu zenda n'abantu badukurikiye batwumve. Tugire byenda abayobozi b'umuhana b'imihana yacu, abayobozi batuyoboye mu makominote, tuzoza tugerageza guhina ibintu. Maze ngiye kumara amezi uku n'ukwezi kose gushize, karaje gufatira amezi abiri ndi mu makwe, nagiye muri Afrika gushingira abana bacu mu rusengero. Hari abantu bagiye bahindura ibintu muri Afrika kandi bigakunda. Ntabwo abantu botanga gift ngo azozafata amasaha abiri. Gift muzabyige, nashimye ahantu hamwe batanga gift ane, warenze ya gatanu ukayicira amande, ukayitangira amande. Muzige kumane kuko n'abaririya ba managinga time kandi ibo bayifite. Twebwe tutayifite akaba ari twe tutayimanaginga kandi nta niyo tunafite. Mbasabe rwose simbwira bano ariko ndasaba abayobozi batuyoboye bazatwigire kino kintu, bazakitwigire bakidushirire ku murongo. Tugerageza guhina ibintu, ntabwo ibintu zoza bifata all day turimo tubikora. Mbivuze mu rukundo, ariko mbivuze mu rukundo kugira ngo tuzabikore. Ni byiza ko tubikora tukamenya uko tu managing time. Ntayo dufite muri Amerika, nte dufite umwanya. Tugiye kwinjira mu mwanya rero w'ijambo ry'Imana. Reka nze gusaba protocole mwokagira Imana mwe iyi ntebe mushaka abantu aho mubasigara ni mubura umwanya mu bica zari inyuma, ariko ahantu mukingure hano cabuza ahubwo umwosi bari no rembo nari arinda ari kwiri muri kingure rwose. Mukingure irembo mushire hari. Reka rero tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Ndasoma mu gitabo ca Maraki igice ca 2 umurongo wa 13. Kandi hariho nibindi mukora mutwikira igicaniro c'Uwiteka amarira no kuboroga, mugasuhuza imitima, bigatuma atita ku maturo mutura, ntayakire ngo anezerwe. Nyamara mukabaza muti impamvu ni iki? Impamvu nuko Uwiteka yabaye umugabo wo guhamya ibyawe n'iby'umugore wo mu busore bwawe, wariganije nubwo yari mugenzi wawe, akaba n'umugore mwasezeranye isezerano. Amen. Mwitangiriro igice cya 2 umurongo wa 24 haravuga ngo nico gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Muri Maraki igice cya 10 umurongo wa 5 haravuga ngo Yesu arababwira ati icyatumye abandikira iryo tegeko nuko imitima yanyu yari inangiwe. Amen. Uyu munsi Imana yashize ijambo ku mutima nshaka kubasangiza mwese abo turi kumwe uyu munsi. Ndashaka kuvuga hejuru y'isezerano ry'uyu munsi. Isezerano ry'uyu munsi, isezerano rikorwa uyu munsi. Sindivuze kubera ko ari ubukwe bw'aba bana turi kumwe cabuze sibo mpambwira. Hari ibintu naje kureba iyo twatugira uyu munsi usa nkaho bana aribo twatubwira. Iyo nafashe umwanya uhagije ntindana nabo muri iriya ofisi turaganira, mfite amasession arenga 6 mbaganiriza. Twaraganiriye bihagije nabo.
kubijanye nuko bokwitwara n'impamvu z'urugo nico bagiye gukora. Ibyo byose twarabiganiriye kandi bakabona n'umwanya wo kubaza. Uyu ntabwo aba ari wo mwanya wo kugira ngo aribo tukongera kubwira, kuko nimba batarumviye hari hano ntibumva, kuko uyu munsi kuko barareba wasigo ibi byabiba mu buko bwanje bimeze gute. Hari n'igihe rwose baba bari busy buriya mu bitekerezo. Uyu munsi ubudasanzwe ku muntu urimo gukora, natwe twarawukoze, turabizi uko biba bimeze. Ntabwo uyu munsi ari wo wakwigisha abantu ugiye gushingira ngo ubabwire ngo uje kubabwiriza mu ijambo ry'Imana. Waba uri ronge cyane kuko ntabwo aba ari kukuri. Ariko impamvu turivuga, tuba twadushaka ngo abantu bari hano bamenye agaciro k'ibyo turimo dukora uyu munsi. Abana bacu batoya nk'aba babyumvireho, babimenye, babitahure, bamenye icyo kintu. Topic y'uno munsi iravuga ngo ni ugutahura isezerano ry'uyu munsi, kumenya agaciro k'isezerano riza rikogwa uyu munsi. Ubushize ntiyarashize umwe rubinga dushingiye hano, Imana ari yanshize ijambo ku mutima rivuga ngo kubaha urugo, kuza twubaha ikintu Imana ikoze mu rugo tukacubaha. Ariko uyu munsi ndashaka kubabwira agaciro k'amasezerano, kiri sezerano rikogwa uyu munsi. Amen. Mu magambo make cyane, kubera ko ururimi rwacu ari inkene, tuba tuvuga ngo isezerano nyine ni isezerano, nta kundi tworyita nuko turyita. Ariko mu Bongereza, mu ndimi z'amahanga, hari imvugo bita ngo ni promise. Promise mu rurimi rwacu wogyita ko ari isezerano. Hakaba n'ikindi kintu bita ngo ni covenant. Covenant ni isezerano naryo, kuko nta rindi kubitandukanya mu rurimi rwacu. Sinzi iyi ni nyito nobyita byombi, ariko byombi mu rurimi rwacu ni isezerano. Ariko mu ndimi z'amahanga ni amasezerano abiri ariko atandukanye. Promise ni isezerano, ariko covenant nayo ikaba isezerano ariko akaba abiri atandukanye. Icyo bita isezerano rya promise ni isezerano uvugana n'umuntu, vabo, ijambo uvugana n'umuntu. Ni nk'uko iyo babafomora barabivuga ngo twarasezeranye, uko mwahanye amasezerano. Abanyabyinshi n'abasinzira baravuganye ngo uyu munsi ku itariki 25 ari wo munsi tuzizihiza ubukwe bw'abana bacu. Mwarabivuganye, mubyumvikanaho, birakunda, none uyu munsi byasohoye. Ariko mukuri byari no kutasohora, kandi bidasohoye nta gikuba kiba gicitse, kuko mwona bisubika n'ejo mukongera mukabishiraho bigakunda. Ijambo twasezeranye nawe ni byiza ko turyubahiriza, ariko niyo ritanubahirijwe sinshaka kubabwira ngo muza muvugana n'abantu mubabesha. Oya, ntabwo ari nshaka kuvuga. Burya bene iryo ryohinduka, ariko hari andi masezerano atazahinduka. Niyo nashatse burya kubabwira. Hari amasezerano atazahinduka, iri rirahinduka. Nk'uko twari twasezeranye ngo turahura uyu munsi, birashoboka ko mukuri hari kuba nk'igikuba byenda n'umwana mu gitondo kibaye, gishobora kwama gituma ibi bintu biba cancelled, tukabikansoringa tukavuga ngo birarangiye, mureke tubishire mu cyumweru gitacabuze mu kintu. Kuko ni isezerano twavuganye, hakubise inkuba cabuze ikintu runaka, birashoboka ko zo chika bitozora. Iyo bayita promise, ni isezerano muvugana n'umuntu, mugahana isezerano, tukavuga ngo tuzahura na Pastor Amoni kuwa gatanu, tukagenda tugahura. Ni byiza duhuye, ariko tutanahuye nyine niho kenshi tubwiraga ati warambeshe, kandi koko uba warabeshe, ariko nyine iryo ryakigwa n'imbabazi rigahinduka, bigasubira bigashoboka. Hakaba irindi sezerano bita ngo ni covenant, igihango. Ninde yes, ico bita ngo igihango. Mariage, ibi turimo dukora, ibi ni isezerano ry'igihango. Munyumve cyane, ni isezerano ry'igihango. Isezerano ry'igihango riza risenyuka, riza breaking,
kiriza ricikamo. Abasore bubu bafite impango yo kugira kubera bino bihugu turimo bari mu kubikinisha. Donc no gusezerana uyu munsi, ejo bakubitana ba Fabire y'umuriro bakamagenda, umwe akabwira se na nyina ngo byanane ngo rugo ngo je uri umuntu unanaribeshe ngo ndagiye, n'abavyeyi bakamamuje inyuma bagasigikira. They don't know what happened. Ntabwo bazi ico bakoze, ntabwo babakize, ntabwo babakize. Iri sezerano ni isezerano rizarikorwa wabitekereje ukabikora rimwe, once, rimwe na rizima, ukarikora rimwe na rizima. Ni isezerano ridakinishwa, ni isezerano ryubahwa. Bibiliya ivuga mu Baheburayo ngo gushakana ngo kurongorana kw'abashakanye kubahwe n'abantu bose. Ni isezerano ryubahwa, nta wori vogera, nta n'uwori breakinga. Ni isezerano ryubahwa. Iri sezerano ni isezerano ryubahwa. Mu Bisirayeli muri Malaki twasomye havuze ngo, Bwana Yesu asifiwe, bano bantu bageze bicara ino sezerano bagatandukana n'umugore wabo. Divorce yabayegaho icyo gihe nabo byabayeho, bakaza ba divorce bagatandukana. Noneho bagatandukana n'abantu bari barasezeranye ngo mare. Bibiliya yavuze hepfo ngo bamara bagafata amaturo bakaja kuyatambira Imana kandi barasezeranye. Imana iravuga ngo ayo maturo muza mutanga sinyazi, sinzanya accounting ngo none ngo kuko muribaza ngo nukubera iki ntayazi. Irababwira ngo nukubera ko wishe isezerano ry'umugore wawe wa mbere wo mu busore bwawe, ngo kandi nje w'Imana ngo nari umuhamya muri ryo, narahabaye igihe warikoze. Amen. Ariko iyi topic iragoye muri kino gihe. No kuri kose mbabwiza ukuri, nimba araba abongereza zavuga ngo don't play with the fire. Urugo n'umuriro, you can't play with it. Nimubona nimuzoza mwabasore n'abandi namwe mwabavyeyi, nimuzoza mubona abana banyu muradushoreye mutugejeje hano hantu, muza mubihagararamo neza, muzoza mubihagararamo neza, muza mubihagararamo neza. Iri ni isezerano Imana yemera, nta ushobora kurihindura no kuri breaking. Ntabwo ryo breaking ngo n'ama stress yawe, ntabwo ryo breaking ngo ibiki. Bibiliya yavuze ikintu gitangaje, abantu bunyine butugeza ahantu abantu ba divorce batandukana n'abagore babo, yamara agasura akaba umupasiteri. Dufite abapasiteri ba divorce, I don't care nimba bari na hano simbizi, ariko ntabari hano, ntashaka na habe. I don't believe that. Ntabwo byemera. Hari abantu ugasanga abapasiteri ba divorce yamara akakomeza ngo n'umupasiteri, abaririmbyi ba divorce ngo n'umuririmbyi, abane yewega yewe. Imana yaravuze ngo ayo maturo muzabwira ngo ituro se no gutanga amafaranga gusa. Iyo waririmba turuzi bana bose byo bakora, buriya ko baraturira Imana ituro. Bibiliya yavuze ngo nituro uzutanga sinza ndyumva, sinaryemera, kubera ko waburekinze, ntiwubahirije isezerano ry'umugore wawe wo mu busore bwawe. Kandi ngo nje w'Imana nari impari igihe wabikoze, narahabaye. Ico bashita ngo ni covenant. Covenant haza kumeneka kwa maraso. Isezerano ry'umugabo n'umugore ni kumeneka kwa maraso, ni igihango. Bibiliya niyo mpamvu zivuga ngo donc iyo rangaje iragoye, sinayivuga hano biragoye. Ariko isezerano ry'umugabo n'umugore ni igihango babahanye, ntawaki breaking. Nimba unari na hano wari ufite iyo midugararo, nushaka ugende wicara ushaka bakansaringa, bagoza kansaringa, ndakurahiye. Don't play with the fire. Bibiliya yavuze ngo niyo mpamvu ngo umuntu azasiga se na nyina ngo akaja kubana n'umugore we ngo akaramata
forever. Iyo bivuze ngo akaramata, no end, nta kizabatandukanye. Tukaza dukora ibintu ngo duhuruze imiryango, ngo duteranye abantu bangana batya, ngo nitumara ngo twumve ngo isezerano ryabaye blacked, ngo ryaracase, ngo ryabaye imveri, ryagendeye mu muyaga. Ibi twadukora, Imana irarujubaha. Iri ni isezerano ryitwa covenant, tugomba kuryubaha. Simbambwira abantu basore, abana nkamukire mukagira Imana, mukire. Uyu mwana n'umukozi w'Imana, mukire. Sinje kuvuga testimony yo, ari mu bantu bantangaje muri iri kanisa rya Penuel nyoboye. Ari mu bantu bantangaje, agira imirimo idasanzwe kandi mu buryo bw'ibanga, nta n'abantu benshi babizi. Ako nshaka navuge nimwe, burya no kuvuga n'umuntu agira, muzamubona izi iyo mwamuzi nigisimba hano impapuro nyinshi mwihanaguza, mukire ni uzuzizana mu mibyizi. Amazi abantu twadukoresha hano mu kanisa kenshi, mukire ni uzuyazana mu mibyizi. Nta wundi uzamba ndi hano gusa nicaye, azaza karunda hari shumero yicecekeye akaza agashira hari akigendera. Siwe mpambwira, simfite impungenge z'urugo rwa mukire, sinzifite n'ukuri. Nararusengeye kandi nawe yararusengeye, urugo ruzahama iteka. Kuko Imana ntiyoreka umuntu wayikoreye. Mu Bibiliya zivuga ngo ntizoreka ngo umugaragu wayo ngo akogwa n'isoni. Cyabuze ngo uruzarwe rumari. Muri imza naravuze ngo gukorera Imana nta gihombo kibamo. Duheze Imana icubahiro. Haleluya! Sibo twatubwira, ariko mbabwira ijambo, mumenye isezerano turimo dukora. Nawe wisubiremo, wongere witekereze, wibuke, ongera ushashura isezerano ryawe ryo mu busore bwawe. Kuko iri sezerano hari abahamya bahabaye. Umuntu azasiga se na nyina ngo aje kubana n'umugore we akaramata, bombi babe umubiri umwe. Aya niyo masezerano tuzadukora rero. Tuyubahe, tuyubahirize, tuyakurikire, tuyatekereze. Mu miryango iwaciriya imvururi muzoza mwumva zabaye, muzoza mwibuka amasezerano mwakoranye. Muyubahe, muyaha agaciro, muyatekereze, muyagendereho. Imana ibaheze umugisha, Imana ibagire neza. Uko ndarangije inyigisho, amen. Reka nsengera ingo zacu rero kugira ngo zigire amasezerano mashasha. Twije gusezerana. Uri Imana isoza amasezerano, iyo uvuze birasohora, kuko utabesha, urakomeye, urahambaye, urakomeye, urahambaye. Twaheze Imana icubahiro. Haleluya! Mana tugusabye imbaraga zikomeye cyane, utwongere twibutsa amasezerano, tuyaha agaciro, tuyamenye, tuyakonsidere. Uri hano nk'umuhamya ugiye guhamya ibyo tugiye gukora uyu munsi. N'abamarayika barahari, n'abakozi benshi bari hano. Turagusabye ngo wongere uzane ubuzuse bwo kwibuka amasezerano twebwe ubwacu twanakoze. Wongere uya reviving God, uyazane imbaraga z'ubuzuse, wane imitima yacu, utugire neza, udukomeze. Na bene data amasezerano bagiye gukora muri uno mwanya, imbaraga zawe ziyabemo, agakiza k'Uwiteka Imana akabaguta imbere. Nibyo dusabye twizeye kubwa Yesu Umwami wacu, amen. Kambasaye bahaguruke rero. Uri Imana
soza masezerano Yuvuze birasora Utabesha urakomeye urahambaye urakomeye urahambaye uri Mana isohoza amasezerano iyo uvuze birasohora utabesha urakomeye urahambaye urakomeye urahambaye. Tugiye kwinjira mu ndahiro. Mbabazi, hari umuntu ufite ikibazo cy'aba bantu ko tubasezeranye? Ntawe? Ntuhakanirega ari go uvuga ngo ntawe, kandi nimba hari azamura ukuboko. There is none. Amen. Niba hari akantu nkunda iyo mucecetse gutya kaza kamfasha ako kantu kuko kagiraho comment nziza kandi nkunda. Nzana amashaka ngo muzama muceceka kuri uru rugo kuzogeza buzukuruje nabuzukuruza. Kabisa. Muzi ko ari ngo nyinshi zagezesenywa n'amagambo. Abantu bagenda baneka, umwana n'umugeni yarayinjiye mu rugo. Baraka ngo tuye bakavuga ngo baje kumusura ariko baje kureba ngo ukuntu ngo azateka. Hayayi. Twama duceceka so atugera mu rugo rwabo gusa tujanye salama. Amahoro gusa. Bwana Yesu asifiwe. Kuko nta mpamvu yatumye tutobashingira kuko ndayigaragaye twese tutuze rero. Uko twese turi mu mwuka umwe tugiye kubahesha umugisha. Kuko turumva ko nta kibazo gihari. Kasabe kamuheze kiri microphone. Mukire ugiye gukora indahiro. Iyi ndahiro yubahe n'aba bantu bose bari hano. Hari n'abandi bari hano tutatubona, tatubonesha amaso y'umubiri. Abamarayika bari twabisoye muri Maraki ngo Imana ngo yabaye umuhamya w'isezerano wagiranye n'umukobwa wo mu busore bwawe. Uko data ari hano ukora iruhande rwanje ukucara nandi uko niwe wagushingiraga. Wubahe ikintu ugiye gukora. Uravuga ngo jewe Mukire Alex. Jewe Mukire Alex. Nkwemeye wowe Francine Murekatete. Nkwemeye wowe Francine Murekatete. Nk'umugore wanje w'isezerano. Nk'umugore wanje w'isezerano. Nemeye ko nzakurutisha abandi bagore bose. Nemeye ko nzakurutisha abandi bagore bose. Nzabana nawe. Nzabana nawe. Mu byiza no mu bibi. Mu byiza no mu bibi. Mu burwayi no mu bukene. Mu burwayi no mu bukene. Mu gihe dukize no mu gihe dufite bike. Mu gihe dukize no mu gihe dufite bike. Nkwemereye ko ntakizantandukanya nawe. Kwemereye ko ntakizantandukanya nawe. Usibye urupfu. Usibye urupfu. Imana izabinshoboza. Imana izabimfashemo. Amen. Francine na urabikora gutyo? Uravuga ngo jewe Francine Murekatete. Jewe Francine Murekatete. Nkwemeye wowe Mukire Alex. Nkwemeye wowe Mukire Alex. Nk'umugabo wanje w'isezerano. Umugabo wanje w'isezerano. Nemeye ko nzakurutisha abandi bagabo bose. Nemeye ko nzakurutisha abandi bagabo bose. Nzabana nawe. Nzabana nawe. Mu byiza no mu bibi. Mu byiza no mu bibi. Mu burwayi no mu bukene. Mu burwayi no mu bukene. Mu gihe dukize no mu gihe dufite bike. Mu gihe dukize no mu gihe dufite bike. Nkwemereye ko ntakizantandukanya nawe. Nkwemereye ko ntakizantandukanya nawe. Usibye urupfu. Usibye urupfu. Imana izabinshoboza. Imana izabinshoboza.
kadukurikize protocole. Barakoze barabihamije imbere y'abantu. Reka nsabe mukire atwikurure Francine. Imana iso masezerano bivuze birasohora. Hano hari urupeta bagiye kwambikana impeta, ntirugira aho rutangira naho rurangirira, k'ikimenyetso cy'urukundo bafitanye forever. Banabirahiye, nta mpamvu yo kubitindaho cyane. Reka musabe wambike Francine urupeta, hanyuma uramubwira amagambo utekereza ushaka kumubwira. Sindi mu bugingo bwawe, but you have to say something. Iri ni isezerano y'urukundo nagukunze, kuko uru rupeta rudafite aho rugabanira, niko n'urukundo nagukunze rutazagira iherezo. Nzagukunda, nzakubaha, nzakubahira umuryango, nzakora ibishoboka byose nshoboye kubwanje. Nibyo ndashoboye, Imana iri hari nko mu ruhande rwanje, kuko izamfata byose. Bagize neza. Reka duheze Francine nawe yambike mukire. jewe Murekatete Francine kwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo nagukunze. Nzagukunda, nzakubaha, nzakubahisha, nzagukundira umuryango. Imana yo mu ijuru izamufasha. Kasabe abadiyakoni bazane gasami hano bihuse. Tugiye gutanga, tugira gahunda hano yo guheza abageni ico bita ifunguro ryera, nk'ikimenyetso. Nkunda umuririmbyi waririmbye wo mu Gakiza uvuga ngo amasezerano yose ngo uko Imana iziyatanga ngo yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Ngo isi nubwo izavaho ngo n'ijuru rikavaho hariya, ngo uwizera azabona ayo masezerano. Tambasabe bapfukame, pfukamaho. Wakoze bikomeye bihambaye mu gihe gikwiriye birasohora. Niyo mpamvu ntazahwema kumuririmba. Urambaye, urambaye. Wakoze bikomeye bihambaye mu gihe gikwiriye birasohora.
uri Imana ikiranuka kandi y'imbaraga nyinshi, uri Imana ishoboye byose. Dukoze iki kimenyetso cy'ifunguro ryera kuri iyi ndowa wubatse uyu munsi mwami. Aya maraso yawe abisezerano risha ritangiye uyu munsi mu buzima bwabo no mu rugo rwabo. Umubiri wawe uba ikimenyetso gikomeye cyo kubakiza intambara n'ibigeragezo bashobora kuzahura nazo mu buzima. Imbaraga z'Uwiteka Imana zibane nabo. Dusabiye aya maraso n'umubiri wa Yesu Kristo kugira ngo bawufate baguwe neza bishimye. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Wakoze ibikomeye bihambaye mu gihe gikwiriye birasohora, niyo mpamvu tuzahwema kubiririmba. Urambaye, urambaye, uri Imana isohoza amasezerano iyo uvuze. Mumanura ivyuma ko biravuga cyane muri hejuru. Reka nsaba pastor batambuke hano. Muririmbe musubiramo ka kabiri, hanyuma pastor batambuke hano, ni batambuke dufatikanye dusabira umugisha aba bene data. Turaza kuyoborwa na pastor Amon nk'umushumba waruyoboye Francine, aza kutuyobora muri aya masengesho. Uri Imana isohoza amasezerano iyo uvuze birasohora, ukutabesha. Oh, urakomeye, Urahambaye, urahambaye, urakomeye, urahambaye. Tubasaba abashumba murambura ibiganza, dusaba umugisha w'Imana. Mana Data, mu izina rya Yesu, Muremyi wa byose kandi usumba byose, ni wowe utangira byose ukanabikomeza. Ni wewe waremye urugo, ni wewe waremeye Adamu umufasha, urabahuza, ubahuza kubw'isezerano ryawe, isi kwiramwa abantu. Mana ushimwe kuko uri ya Mana idahinduka, uri Imana igira neza y'imbabazi n'urukundo n'ubuntu. Uyu munsi ni umunsi mwiza, twibutse ibyo wavuze n'ibyo wakoze, kandi ugikomeresheje imbaraga kubikora no muri kino gihe. Dusabiye abana bacu bahujwe uyu munsi ku bw'aya masezerano yera, turabasabira umugisha uva ku Uwiteka Imana mu ijuru. Ikiganza cyawe cy'umugisha kirambuke rwose cyane kuri bo. Umugisha uva mu ijuru ku Mana ubane nabo, ukomereshe ijambo ryawe imbaraga nyinshi. Rya jambo ryawe ryahuje ababiri bakaba umwe, urikomeze rwose. Turasaba ko barindwa kandi bakarindwa ikibi icyo ari cyo cyose. Imbaraga zawe zikubaka urugo, amahoro yawe akaganzura urugo, ubuntu bwinshi bugakurikirana nabo. Mana twatuye umugisha kuri bo, twatuye umugisha ku bazabakomokamo, twatuye umugisha wawe mu bihe byabo byose byo kubaho. Imbaraga zirinda kandi zikomeza, bwami bwawe bubane n'abiteka ryose. Mana ushimwe kuko uyu munsi usohoje tukawubamo. Izina ryawe niryubahwe, ubushake bwawe bubeho. Tubisenze dutyo mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Barakoze cyane. Reka sabe barabafata ifoto imwe abapasiteri bari kumwe n'abageni. Amaso yarabibonye ibyo wakoreye
barakoze cyane bose mu byicaro bakicara yarabibonye ibyo wakoreye muri twe ibiti birabihamya ko uri Imana igira neza amaso yarabibonye ibyo wakoreye muri twe imitima irabihamya ko uri Imana igira neza. reka nsaba ababyeyi umubyeyi wa Francine n'uwa Mukire batambuke basinye kuri zino certificate. barakoze rwose murashobora kwicara. uyu munsi rero igihamya cy'uko aba bantu babaye officially babaye umugabo n'umugore cabaye kuko twabikoze twaseze bahanye amasezerano twayabonye. Dutanga ama certificate nk'igihamya kigaragaza uyu munsi. Iyi ni certificate kanisa nkunze kuyivuga itandukanye n'izindi certificate zose dusanzwe dutanga. Iyi iravuga ngo ico Imana yahuje. Hano hepfo hariho akaverse gato yakavuga ngo ico Imana yahuje takagira umuntu uzagitandukanye. Iyi muzayikomereho. Tukagira n'ikindi gipapuro cyo kubafasha muri social security gusa byenda. Iki ni cya leta ariko singisuzugwe nyine kirakomeye mu buzima bwo hanze. Ariko ibyo kiza kivuga byinshi ntabwo ari byo. Kubera ko ikintu kiza kintangaza ni ukuntu baza basigaho gap ivuga ngo nibabishaka nibatumvikana bazagaruke batandukana. Twebwe ntabwo ari byo. Iyo tubahaye bino impamvu tugira n'iyi kanisa tuba tubabwiye ngo iki kintu kiri forever, ntidushaka ko muzogaruka hano kuza kutubwira ngo hari ibindi arandi makesi. Iki tukibaheza kugira ngo kizabafashe nyine nkuko niko leta gazikozwe. Turi umubiri wa Kristo uri mu isi nyine itadutreating ubundi kuntu. Ariko iki kizabafasha mu zango mu buzima busanzwe, ariko iki kizabafasha mu buzima bwo mu mwuka. Imana ni haniri rero. Imana iri muri kino cikanisa arico mugundiraho cyane, niki naco nta kibazo, ariko ntimugiha agaciro cyane nka kurya mu cikanisa. Reka mbaza ama certificate yanyu. Tubanze ikomeye cyane bayimenye. Ni akore muri twe imitima irabihamya ko uri Imana igira neza. Amaso yarabibonye ibyo wakoreye muri twe imitima irabihamya ko uri Imana igira neza. Kambaje hagati ariko simbatandukanyije, mukomeze muzamura ibiganza byanyu. Uhereye umunsi turatangaza ku mugaragaro yuko Mukire na Francine babaye umugabo n'umugore. Ico Imana yateranyije ntagira uzagitandukanya. Imana ibahire kandi baheze umugisha, ibagure n'imbago, izabaheza uruzaro. Ico twasabiye. Murakoze.